Pemirsa umat Hindu Pemekas Sering Bali sampun ngemargiang edan pemargi nyangre rahina galungan ngawit saking Sugian Jawa, Sugian Bali, penampan galungan miwah puncaknyane rahina mangkin rahina galungan. Ketahnyane risampun ngemargiang pupopali galungan akeh krama nagingin galaipun antuk melancaran selitunggalnyane nuju pantai Batu Mejan Eco Beach Wewidangan Canggu Badung. Asa puniki kahanan ritat kala libur hari raya ring pantai Batu Mejan Eko Beach Canggu. Akeh krama saneng limurang mana sareng keluargan ipun ke penepi siring utawi nuju warung ring sisin Pasihe. Krama ngaksiang pekantenan Pasihe sinambi numbas ajengan sareng inuman tur ngaksiang para peselancar air utawi surfer ring dur ombak Pasih Batu Mejan Eko Beach Canggu. Tios ngaksiang peselancar krama taler wenten La Sanggala sareng okan ipun ring bias pasih pantai Batu Mejan Eco Beach. Nanging nenten akeh pengunjung sane kayun ngelangi ring tengah pasihe santukan ombak irika ageng. Agus Sudiatmike Bali TV.